بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه صوت الشيخ الإسلام محمد بن ناصر البروان. ويبين هذا الحديث لهذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد ما دام حيا يذهب أفكاره في مذاهبها ليتلقى ثمرات الوعظ والإرشاد والتخويف والتبشير والترهيب والتحريض لهم ليقوموا ويسمروا أساس الجد في القيام بأداء الواجبات والحقوق لله سبحانه وتعالى عليه. فذلك إذا كان العبد مشتغلا بهذا ومتفكرا في هذا ونظرا لتقاصره وتغافله لا بد له من الحزن، لا بد له من الحزن. والحزن شأنه البيض سواد، هذا شأن الحزن. فلذلك حزنه صلى الله عليه وسلم لهذه إلى قصص من الله سبحانه وتعالى يقصه عليه بما تلقته الأنبياء الكرام من الشدائد من قومهم شيبه صلى الله عليه وسلم. sabu kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o haaldiri ɗum sabu feññinde e sabu andinde kadi leñol makko ngol woni ummata islam fof dellaaga ɗi fof kala neɗɗo mo ngannduɗaa Allah subhanahu wa ta'ala ene rokki ɗum haqqille mo ngannduɗaa ene waawi ƴeewtaade, ene waawi yiitude ko mofti e ndeer ko haali ko gila e kala ko ngannduɗaa Allah subhanahu wa ta'ala ene mofti ɗum e ndeer haala makko, ko ene fewna hen yimɓe, ko ene tawa hen yimɓe faade Allah, ko ene reesina yimɓe, ko ene furtina yimɓe, e ko ene hirtina yimɓe fof. ɗum ɗon ari tan ko haa fistina neɗɗo o, haa ne kadi ɗummina neɗɗo o fillita darade e jamiroje Allah subhanahu wa ta'ala e denndaangal geɗe ɗe ngannduɗaa Allah subhanahu wa ta'ala ene waɗɗini ɗum e ɗo maccuɗo o. ɗum noon ko haa fistina
nde Allah lomtinimo golle Allah ɗe en jiida e galle Seydil Hadji Ali jiida e barke Seydil Hadji Ali o yiɗen jiida e galle Seydil Hadji Ali jiida e barke galle Seydil Hadji Ali Seydil Hadji Ali golle makko o wi Seydil Hadji Ali golle makko barke ɗe nayi galle makko barke ɗe nayi galle makko ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe makko jeeyi barke jeeyi barke o ha joni joni yimɓe nan jaha toon no juuro toon ene barkinoro toon ene teddina ɓe ne nafa ɗum ene teddina ɓe ne nafa ɗum kono golle Allah ɗe kono golle Allah ɗe nde wonno ɓen jeyani ɗum nde wonno ɓen jeyani ɗum ɓesgu makko ɓesgu makko ngu kono ɓe jeyani ɗum kono ɓe jeyani ɗum kamɓe jeeyi barke makko kamɓe jeeyi barke makko kam kono ɓe jeyani ɗum kono ɓe jeyani ɗum Seydil Hadji Mouhammad Saïd sinno kanko jeyno sinno kankone kanko jeyno feeñanno koto Fuuta to feeñanno koto Fuuta to yimɓe tera tawoyamo toon yimɓe tera tawoyamo toon kono o jeeya bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin hadi sawtu شيخ الإسلام محمد بن ناصر البروان ويبين هذا الحديث لهذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد